SILEK Minang Internasional 2019 dibuka secara resmi.
dilanjutkan penampilan oleh Uda Zakaria bersama tim dan gurunya. It was an art that was preserved by Muslims, and alhamdulillah, Allah gave me the opportunity to come and meet with brothers like Unshu, who's my guru, and he's been very, very patient with me as I'm a beginner in this art, you know, and I'm just very, very happy that I've had the opportunity to come and see Silat in Minangkabau, in its home, the origin, the asal. So thank you very much for your welcome. Yes. And I'm a very shy person. I don't like crowds, you know. But thank you. Yes, Modo. Udah translatekan apa yang dibicarakan dengan Uda Zakaria tadi? Jadi salah satu alasan beliau untuk datang adalah karena untuk silat identik dengan Islam. Islam, betul sekali. Tepuk tangan, ternyata Uda Zakaria, saudara kita seiman. Beliau adalah seorang Muslim. Alhamdulillah beliau mualaf. Mualaf. Salah satu alasan beliau untuk datang adalah karena bela diri silat identik dan erat hubungannya dengan Islam. Betul sekali. Apalagi daerah kita kabel berlandaskan atas syarat adat basandi syarak basandi kita bola. Tolong sampaikan Uda. Adat basandi syarak basandi kita bola. Also,